Ćao! Dugo nisam snimao neki video, niti gameplay, a evo upravo ga snimam video, ne gameplay, tako da nebitno je zašto nisam snimao, evo sad ću vam objasniti. Nisam snimao zato što mi se nije dalo ili jer bi nešto imao bitnije od toga ili jednostavno ne bi imao vremena. A sad sam doma i pijem kavu, Nescafe. I snimam klip, a tema ovog klipa su odgovori na vaša pitanja koja ste mi vi mogli postaviti na mom Facebook statusu koji sam objavio prije nekih tjedan, dva, na kojem sam napisao da vi pitate, a ja odgovaram. Tako da imali ste priliku ostaviti neko pitanje, a ja ću ga ovdje odgovoriti. Tako da puno ne duljimo, niti filozofiramo, idemo odgovarati na vaše pitanja. I na kraju pozdraviti ljude. Da. Zadnji film koji si pogledao i da li je ostavio bilo kakav utisak na tebe ili te je natjerao da razmišljaš o nečem. Filmove općenito i ne gledam baš pošto ne da mi se čeka dok se skine, a na televiziji mi je dosadno gledati filmove pošto nikad ne izbaca neki normalni film, nego moram gledati film koji sam gledao prije 2 godine, pa sam u kući i takve gluposti. Više pratim serije koje se skinem preko torrenta i tako to ili na YouTube-u. Koji stil bi bilo više The Walking Dead, CSI i tako to. Da li su stavili kakav utisak na mene? Pa i ne baš, pošto kakav utisak ti može ostaviti The Walking Dead? Još izaći van na ulicu i ćemo pričati. Da li su me natjerali da razmišljam o nečemu? Ma i ne. Kad si zadnji put igrao WoW-a? Zadnji put kad sam igrao WoW? Ne mogu se sjetiti stvarno. Teško pitanje. Najdraža MOBA igrica. Ne igram takve igrice, kao što znate većina vas igram više Warcraft. MOBA igrice, pa ajmo reći League of Legends. Ne volim ga, ali jedino sam igrao MOBU League of Legends, ali pošto uskoro Blizzard izbacuje igricu isto MOBA stil, tako da mislim da će mi ona biti najbolja. Koliko dugo igraš WoW? WoW igram, hajmo reći, ako ne brojimo one prestanke i pauze, oko godinu dana. Ali zapravo, WoW kao WoW imam 3 godine i 4. Koji ti je najdraži dio? Mislim da se to nadovezuje na prethodno pitanje koliko tu igram WoW. Znači, WoW najdraži dio mogu smatrati kao pitanje za najdražu ekspanziju, možda sam mislio. Pa najdraža mi je ova zadnja. Da li si čuo za igricu Ion? Mislim da jesam i mislim da sam imao prilike igrati, ali nisam 100% siguran. Da li imaš iskrenih prijatelja? Pa mogu da ti kažem i imam. Imam, mnogo iskrenih. Da, imam. Zašto je klasični upaljač jeftiniji od svih cigareta kada traje duže? Jer je zemlja okrugla. Pozdrav za Dimitrija Lacku-Ilovskog, pozdrav za Luka Ivanovića, pozdrav za Elmir Hasan Bašića, pozdrav za Leo Oj, pozdrav za Nervoznog i pozdrav za Ivanu Štrbac. Uglavnom pozdrav idu i svim drugim kolegama, počeši od Mareta, to je Markonija, Veska, onda koga još znamo Nervoznog, imaš da pozdrav, svaka ti čast. Onda, to gledam to na Facebooku mi je online. Zatim, niko više nije online, ali moramo još nekog pozdraviti. Pozdrav za Lukas Video Channel, to jest Luku s tog kanala. Pozdrav Abelu. Da, Abelu. I šta ja znam, pa pozdrav svima, Ranku, ne znam, zaboravio sam ih puno, ali ne mogu sad razmišljati jer moramo ići raditi klip i vidimo se, čao!